Zamenik načelnika ruske administracije u Hersonu, Kiril Stremeusov, izjavio je da će u bliskoj budućnosti početi bitka za Herson. Civilnom stanovništvu se savjetuje da, ako je moguće, napuste područje predstojećih žestokih neprijateljstava, kako se ne bi izlagalo nepotrebnom riziku, dodao je Stremeusov u objavi na društvenoj mreži Telegram. Stremeusov je naglasio da ruske snage neće predati grad i da će ga braniti do kraja. Naciste u grad nećemo pustiti, zaključio je on. Komandant Združenih snaga Rusije u Ukrajini, general Sergej Vladimirović Surovikin, kaže da je situacija u gradu Hersonu na jugu zemlje teška i da je potrebna evakuacija stanovnika. Neprijatelj neprestano pokušava da napadne položaje ruskih trupa, rekao je Surovikin u svom prvom televizijskom intervjuu, od kada je imenovan na mesto komandanta ranije ovog meseca, prenosi BBC. Surovikin je dodao da ukrajinske trupe koriste raketne sisteme HIMARS, koje su dobile od SAD i da ciljaju civilnu infrastrukturu i gradske stambene objekte. Ruska vojska će pre svega obezbediti bezbednu evakuaciju stanovništva Hersona, rekao je on.